बिजनीनि BJPनि MLAनि खान्थि बादगा निखावरि रायजोफोरनि रां जाख्ल'नानै राजखान्थियारि थुबिल गोहो गोरा खालामनो नाजादों। MLA अजय कुमार रायनि हेंथायै रागा रायजोफोर निखावरि रायजोफोरनि धोन मुख्लायना होनो दाबिजों खुंथायखौ खावलायदों। MLA अजय कुमार रायनि थार नायसंनो दाबि। जीवन साथी ग्रामीण विकास नीति रांखान्थि फसंथानजों लोब्बा थानायनि अजद। BJP MLA हाजो बायदि सम्पत्ति आरजिना लादों। फिन सावरायजादों बिजनीनि BJPनि MLAनि खान्थि बादगा निखावरि रायजोफोरनि रां जाख्ल'नानै राजखान्थियारि थुबिल गोहो गोरा खालामनो नाजादों। निखावरि रायजोफोरनि रां थगायना जानायनि अजद सिखारदों BJPनि MLA अजय कुमार रायनि हेंथायै। MLA अजय कुमार रायनि हेंथायै रागा सरासनस्रा रायजोफोर। निखावरि रायजोफोरनि धोन मुख्लायना होनो दाबिजों खुंथायखौ खावलायदों। लोगोसे MLA अजय कुमार रायनि थार नायसंनो दाबि दैखांदों। जीवन साथी ग्रामीण विकास नीति खान्थि बादगाजों लोब्बा थानायनि अजदाव बिजनीनि BJPनि MLA अजय कुमार रायनि हेंथायै मैखोम बिजाथाय सोमजिदों। दिनै ग्राहकफोरा राहा गोथे जानानै केमेरानि मोखाङाव बङाइगाव जिल्ला खुंथायनि मदद नागिरदों आरो निखावरि सुबुंनि रां मुख्लायना होनो दाबिजों खावलायदों। ग्राहकफोरा गोबां आसायै जमा दोनदोंमोन लाख लाख रां, जाय समाव आसाम सरकारा सीड फान्ड खान्थि बादगा एबा अनलाइन ट्रेडिंनि हेंथायै गोख्रों राहा आजावबोदों। बेबायदि समावनो MLA अजय कुमार रायनि बे आयदायाव सिरि बिफावखौ लानानै बिजनी ओनसोलाव मैखोम बिजाथाय सोमजिदों। এনেকুৱা ধৰণৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানবোৰে যে মানুহক ঠগি এনেকৈ খাই আছে সেইটো অতিকৈ আশ্চৰ্যজনক কথা। কিন্তু তাতকৈ আশ্চৰ্যজনক কথাটো হ'ল যে এজন আপোনাৰ ৰুলিং পাৰ্টিৰ এজন বিধায়ক ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু সেই কথাটো আমি কোৱা নাই। সেই কথাটো তেওঁলোকৰ ভিতৰ চৰাৰ পৰাই কথাটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পৰিচালন সঞ্চালকেই প্ৰকাশ কৰিছে যে বিজনীৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায় ইয়াত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে অজয় কুমাৰ ৰায়ে বাৰে বাৰে কৈ আছে, আমি ইয়াৰ আগতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সংবাদ মাধ্যমত যে তেখেতে জড়িত নাই বা তেখেতে আৰম্ভণিতে জড়িত আছিল। কিন্তু এটা কথা সত্য যে যদি অজয় কুমাৰ ৰায় জড়িতই নাছিল তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ কথাটো কেনেকৈ আজি প্ৰকাশ হ'বলৈ পালে। मख'जाथावना दि थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय जीवन साथी ग्रामीण विकास नीति मुंनि मोनसे रांखान्थि फसंथान जागायदोंमोन। बे फसंथाननि फोलाग्रा सन्जय कीर्तनियाया गोबां बिबांनि धोन जाख्ल'नायनि अजद सिखांबोदोंमोन। अजद बायदियै थांनाय बोसोरनि 30 अक्ट'बराव MLA अजय कुमार रायआ फोलाग्रा सन्जय कीर्तनिया आरो गुबुन सासे मावसुमा निपेन बर्मनखौ बिजनीयाव गावनि न'आव लिंहरना दरजा फांथेनानै अनागारियै बुदोंमोन। लोगोसे सिगि सग' खालामना लांदां लेखा दलिलाव सागान खालामहोनायनिबो अजद सिखारदों MLA अजय रायनि हेंथायै। মোৰ মোটামুটি 70,000 মান আছে মোৰ এতিয়াও পাব লগা আছে। আমি শুনা মতে বিজনীৰ বিধায়ক অজয় ৰায় ডাইৰেক্টৰত আছে, তাৰপিছত সঞ্জয় কীৰ্তনিয়া মেনেজাৰত আছে। শুনা মতে তেওঁতো BJPৰ বিধায়ক বিজনীৰ। তো শাসকীয় দলে যদি এনেকুৱা কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈ থাকে তো আমি কাক ভৰসা কৰিম? তেওঁক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, এই খাটি খোৱা মানুহখিনিৰ ধনখিনি মোকলাই দিব লাগে। পইচা নহয়, মোৰ নিচিনা বহুত আছে, দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আছে, পানীক তেজক পানী কৰি খোৱা মানুহবিলাকৰ পইচা যদি এনেকৈ শাসকীয় দলৰ মানুহে লুণ্ঠন ৰাজ চলায় আমি কাৰ ওপৰত ভৰসা কৰিম? তো মই জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম অজয় ৰায়ক মানে তদন্ত কৰি আমাৰ যিখিনি দুখীয়া মানুহৰ পইচা আছে সেইখিনি মোকলাই দিব লাগে। এইখিনিয়ে মই জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম। रायजोफोरनि अजद बायदियै MLA अजय रायआ गावनो जीवन साथी ग्रामीण विकास नीति रांखान्थि फसंथानजों लोब्बा थानायनि थाखाय बेबायदि खामानिखौ मावदोंमोन नामा? बेयो
नायसंनांगौनिबो आयदा जानानै फैदों। फारसेथिं MLA अजय कुमार रायनि हाजो बायदि सम्पत्ति आरजिनायखौ लानानैबो रायजोफोरनि सन्देह। बावैसो बिजनीनि मोनब्रै थावनियाव गेदेर हा बायदों BJPनि MLA अजय कुमार रायआ। फुलकामारि आरो बिजनी सोहोराव गंनै थाला थाला बिल्डिं लुगासिनो MLA बिथाङा। गुवाहाटी नोगोरमानि काहिलीपारायावबो बिलाथि फ्लेट बायदों MLA अजय कुमार रायआ। गासै जाख्ल'नाय खान्थि बादगाजों लोब्बा थानायनि थाखाय सिरि नामा MLA अजय कुमार रायआ? এতিয়াৰ পৰা বন্ধ হৈছে। মই 64,200 লৈকে জমা ৰাখিছিলোঁ, তো যিটো মই এতিয়ালৈকে তো উদ্যোগৰ ঘূৰাই পোৱা নাই। যোগাযোগটো তেতিয়াতো সিহঁতৰ অফিচ টফিচ চব বন্ধ হৈ গৈছিল। তাৰপিছত যোনে কালেকশ্যন কৰিব আহিছিল তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ। তেখেতে ক'ল যে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে, তেখেতে তো এতিয়া পলাই আছে। এতিয়া আমাৰ অফিচত বন্ধ বহুত আছে ইয়াতে। আমাৰ ইয়াতে উত্তম ৰায় বুলি এজন ল'ৰা আছে, এটা মিঠাইৰ দোকান আছে, তেখেতেও ৰাখিছিল, তেখেতেও পোৱা নাই। একজন বাইদেউ আছে ইয়াতে, তেখেতেও পোৱা নাই। তো ইহঁতৰ লগত আমি কনচাল্ট কৰিছোঁ। আমি কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা আছিল, কিন্তু ইনিচিয়েটিভটো লোৱা হোৱা নাই আৰু। दा बाथ्राया जाबाय निखावरि रायजोफोरनि धोन जाख्ल'नाय आरो सरकारि थुबिल जाख्ल'ग्रा BJPनि MLA अजय कुमार रायनि हेंथायै हादोरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा राहा लागोन बेयो नोजोर बोथावना जागोन। आरो रायजोफोरनि बेसेन गोसा पदजों MLA जानाय अजय कुमार रायआ निखावरि रायजोफोरनि धोन जाख्ल'नानै हाजो बायदि सम्पत्ति आरजिना लानाय BJP MLAनि हेंथायै मा राहा लागोन बेयो समाजो फोरमायगोन। बङाइगावनिफ्राय धनबीर सूत्रधरनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24।